Отмечается, конечно. Kindlasti tähistan ja minu jaoks on nagu ka tore südamlik püha. Да, у нас отмечается праздник Рождества. Jaa, meie pere tähistab jõule. Jaa. Мы отмечаем Рождество, но наш самый любимый праздник – это Новый год. Jõulupühad on, esiteks nad on nagu vabad päevad ja see tähendab perega koos olemist. Рождество, начало нового, светлого, конец года. И с концом года всегда хочется надеяться на то, что в жизни произойдут лучшие перемены. Jõulupühad on peamiselt perepühad. See on siis, kui perekond tuleb kokku. Такой семейный праздник, когда вся семья встречается, когда наши родители с нами, и дети, и моя сестра, и брат, и много-много друзей. Kõigepealt seda, et aasta lõpeb ja võimalust natukene rohkem olla koos oma perega, sõpradega, mitte et ma nendega vähe oleks koos, aga siis tullakse kohe spetsiaalselt kokku ja meil on küll selline peretraditsioon, et me käime jõululõunal alati 24. detsembril. Для нас Рождество – это спокойный, уютный, домашний праздник. No võib-olla seda saabki pidada nüüd traditsiooniks, kus kõik siis tulevad kokku ja siis tehakse teineteisele mingeid üllatusi, veedetakse terve päev koos ja korraldatakse sellist mõnusat koosolemist. Рождественские традиции. Ну, в Новый год у нас больше традиций, так получилось. Обязательно под елку Дед Мороз приносит подарки. Ну, в основном, конечно, детям, но и нам тоже иногда. No, meil on niimoodi, et kõik mitu põlvkonda saavad kokku. Lapsed, lapselapsed, vanaemad, vanaisad. No kui nüüd minu lapsepõlve pere, tähendab, kus ma kasvasin, seal olid ka kindlad reeglid, et jõulukuusk toodi tuppa, piparkooke tehti ja mis on nagu söökide tegemises traditsioon on vanaema alati küpsetas rosinasaia ja mustika kisselli tegi sinna juurde. Et sellised klassikalised verivorstid ja seapraad aga muidugi päris oma perega ja oma lastega me oleme natuke neid traditsioone rikkunud lihtsalt sellepärast, et oleks huvitav, et vahel on kana teinud ja vahel on parti teinud ja oleme koos olnud ja kindlasti kuulub sinna alla ka kingituste tegemine. Как правило, мы собираемся у родственников большой семьей, делаем детям сюрприз, дарим подарки и кушаем традиционное эстонское блюдо. В первую очередь наведение порядка, избавление от старого хлама в доме, в мыслях и везде, где можно. Один раз Дед Мороз мне принес мобильный телефон. Это было очень неожиданно. И для меня был вполне приятный подарок. See hea küsimus. Et no võib-olla kõige ägedam oli see on nii ammu, et kui mu lapsed olid veel väiksed, mu tüdrukud, et minule kingiti lumememm, mis tehti akna taha ja siis öeldi, et vaata, et see memm on nüüd sulle. Подарок, который мне сделала внучка своими руками, аппликацию из елочки. Ma arvan, et need olid seotud sellega, kui mu oma lapsed tegid mulle kindlalt oma käega tehtud asju. Ma mäletan, et poiss tegi mingisuguse pannilabida koolis valmis puust, et seda sai kasutada. Ja need on ikka toredad kingitused, mis on ise tehtud. Я бы сделала такое чудо, чтобы в мире не было войны. Убрала бы все оружие из мира. No, kui saaks muuta inimesi, siis ma muudaks nad heatahtlikumaks muud midagi. Всем бы деткам подарила подарки. Ma arvan, et ikka mul sellist võimu ei ole, et me saame mingit ime teha. Мир во всем мире. Rohkem armastust inimestelt inimestele. Ikka on. Да. Kindlasti on. Конечно.
ja ikka. Да, верю, но он нередко приносит подарки. А гномики вообще не приносят. Если они меня слышат, пусть приносят. Kõigepealt, et oleks ostjad, oleks müüjad ja et kõik oleksid väga rõõmsad. Tekko jõululaadale toon ma taaskasutusena tehtud vanadest ajalehtedest tehtud punutud korvid ja ma loodan, et neid ostetakse. Очень много разнообразных и каких-нибудь интересных вещей, которые не видишь каждый день повседневной, там, я не знаю, повседневных магазинах. Ну, мы сами тоже принимаем участие на ярмарке. У нас будет, мы собираем деньги для такого благотворительного мероприятия. Изделия, сделанные своими руками, учащимися. Где мы хотим на каникулах весенних пригласить из детского дома детей, устроить им праздник. Ma loodan, et tuleb palju õpilasi oma toodangut müüma, sest selleks see jõululaat ongi, et tulevad inimesed, kes muidu tavaliselt ei tee seda, aga nüüd jõulude ajal mõtlevad midagi uut välja ja ma kavatsen ise ka seda teha, nii kui ikka. Так что ждем к себе, а так, конечно, хотелось бы побольше изделий ручной работы. No ikka hapukapsas ja kartuliliha. Индюк, запеченные духовочки с яблоками. No eestlased ikka kerivorst ja hapukapsas. Hapukapsas, ahjukartul ja lihapraad. Рождественское мое любимое блюдо – это пряное печенье. Сразу пахнет Рождеством, ну и мандарины. Ma arvan, et ma olen selline maiasmokk ikkagi ja mulle ei meeldi kõvad piparkoogid, aga mulle meeldivad, kui piparkoogid jäävad sellised paksud ja pehmed ja glasuuriga, millega teha, et head pehmed glasuuriga piparkoogid. Ставлю. И жду подарков. Да, ставим. No ikka paneme. Ei pane, enam ei pane. Et siis kui lapsed kodus olid, siis meil olid küll sõssid akna peal, aga praegu ei ole vajadust. Мы вешаем сапожки и строим домик для гномиков, и делаем им кроватку, и они приносят подарки для детей, и сами съедают угощения и спят на кроватке. Так что да, мы это делаем. Ja meie peres on veel 9-aastane laps, kes on juba pannud nädal aega sussi akna peale.